te rōpū kaitiaki o I am Hope e whakamihi atu ana ki te whakapua ki tanga pūtea te kāwanatanga e kore atu tonu ai te whiwhitohu āwhina a ngā tamariki. E ono miriona tāra I ia tau ka puta I te kāwanatanga ki te rōpū ki te whakahaere I te kaupapa Gumboot Friday. E ai ki te pauarahi te kaupapa kia Mike King I mū katoa rātou I te ohorere I te whakapuakitanga nei. Kai atuma mau harawira nā kōrero. Ko I am Hope, e hau tonu ana ki te pū manawa o te oranga hinengaro, ki wainga I te hungata I tamariki. O Aotearoa. I've never had a battle with the Ministry of Health. I've been battling with the idea that community group organisations like myself, like Dave Latelli's Butterbean movement, like the youth trusts up and down the country, small community groups out there are doing something better and more cost efficient than them. Ko te hua moni e ono miriona tāra tenui. Anō he rau kura kai te pōtai o te kāwanatanga hou. We believe that there are three actors in our society. There is government, there is community and there is business. And when you actually see community organisations like I am Hope and the amazing work that they're doing, they're getting fantastic results. Still haven't quite got the feet back on the ground. I mean, it was a huge shock. And it was a huge shock to have it announced directly after the coalition agreement was signed. Ko te whēua noi ho te mea whāngai te kaupapa Gumboot Friday. Ka kore tino rereke I te ki taurangi, ka ore he heneti kotahi, e whakapau ana ki ngā utu whakahaere o ia rā. Since its inception in 2019, we have delivered 81,000 sessions to New Zealand kids at a cost of $11.6 million. So this $6 million will go directly to counsellors. We were funding over 3,500 counselling sessions a month, which was costing us $500,000. And those numbers and people needing help was just kind of going up and up and up. And so for us, it kind of just seemed like a no-brainer. 100% every cent we get is going into Gumboot Friday. And that's just because it's something we're so passionate about, getting our kids the help that they need. And honestly, bro, they deserve it, man. This is such an amazing generation of kids. I roto I ngā tau e whākua mahua ke nei he nui ngā raraunga kua takohia mo ngā take kai te pākia te hunga tamariki e te mate hinengaro, tai atu ki o na pānga. Hei tā mai ka kore e nei raraunga e kitea I wāhi ke atu. One of the first things that our organisation did with our young R&D team was develop an evaluation process and a data collection platform which is anonymous so we can actually see what real-time problems look like. Kaore anō ke whakahoki kōrero mai te manatu hauora. He oiko oti ke I te kāwanatanga hou te ki taurangi atu. Te kaumawaru miriona tāra ka puta ki te kaupapa. Hei ngā tau e toru e tū mai ne. He pūtea no waho atu o te manatu. Tūmo mao harawira te ao marama.